señalar un dato muy positivo, que el número de usuarios en días laborables es de más de 90.000 y es la primera vez que se supera este dato desde la integración tarifaria en 2013. Alde batetikan, eraman ditugu bidaiari kopurua, berriro ere 28 milioitik gora izan dira, 28.902.000 bidaiari, guzti hau posible izan da 39 linean bitartez, horietatik 30 eguneko lineak dira eta 9 gautxoriak. Horretarako 132 autobus erabili ditugu eta bataz beste 506 langile aritu dira lanean zerbitzu hau eskaintzeko.